yishura ariko avuga ati gukora kandi mugaya yabaye cyuko azokora ibintu nuko yabaye ubuzima. Haleluya. Kandi shimira Imana yacu kugira neza urashobora gushimira Yesu masengesho rubonga cyo gushimira kuba turiho uyu munsi arashira kose satani n'abatayimoni n'Imana bashaka ko tubaho ariko kubera Imana yacu turiho uyu munsi. Imana yaturinze ngo natwe turaza turafite impamvu zo kwihimbaza, hari impamvu zo kwishima. Mwami Yesu ni mwiza cyane, turamukunda kuko wadukunze urukundo rukagira imipaka, urukundo rwawe ntirwashakirwa, wadukunze tutabibereye, ijambo ryawe rikabwira n'abantu twariho, ariko noneho uyu munsi turabana w'Imana, turabana urukundo rwa Data, turafite impamvu zo gushima izina ryawe ryera Yesu. Watusigaye turi bazima, nta kindi cyatumye turinda nawe, nikubwira ngo duheshe ishimwe izina ryawe ryera Yesu. None muri kino kibanza tukamwishimire kwatawe kabibereye ati ni wewe, izina ryawe ryubahwe Mwami Yesu, izina ryawe ryubahwe mu mitima yacu, izina ryawe ryubahwe mu miryango yacu, izina ryawe ryubahwe mu bavyeyi bacu, izina ryawe ryubahwe muri kino kibanza. Yoba dushima wenyine tuhimbaza Mwami Yesu, uyu mwanya ni uwawe mukunzi wacu Yesu. Wakira amashimwe y'abana bawe, wakira amashimwe y'abana bawe, hari byinshi wakoze mu buzima bwacu. Hari ibyo twibuka, hariho n'ibyo tutibuka Mwami Yesu, ariko tugushime kubineza yawe Yesu. Turakukunda Yesu ko wabanje ndakukunda Yesu ko wabanje kumukunda ukangura kandi haleluya. Tugushime yawe Yesu. Yes, yes,
Vai esse para o Vai esse para o
Certamente não controle na glória que você excelente. Esse assim, velho. Esse ninguém. Caraca! Aquele! Aracucu! Você gosta de aleluia. Você não puder para o final de esse aleluia. Conheceu o Raul. Isma conheceu o filho do Imana, antes não conheceu o filho. Aleluia. Tuhan Tuhan Amaro, Tuhan Tuhan Kusima, Tuhan Shola Kuta Kunguye, Tuhan Shiteu Kungunesi. Aleluia. Quando você está no até suficiente, a dama ela tem que fazer que agora não é só vai dar só aleluia. Almano mkono imara zote ndio ukiona. Aleluya. Msote muona kwa Jose. Ndio Jose ndio ukiona. Aleluya. Abraham yake mwana wiwe. Alikasalimana akipishimasi. Nawe Yesu akutekulini kimasi kisana Yesu. Aleluya. Amashimeshimie. Jangan lupa masih ada Yesus. Haleluya.
Umwanya udasanzwe, umwanya wo gushimira Imana. Nabisubiyemo si umwanya udasanzwe, ahubwo ni umwanya wo kubwira Imana ati nashize ku kibazo. Ni umwanya ati simba hano ntareze simba hano yishyuwe, simba hano ntahawe adoyaje uri umwanya mwiza wo kuja ku rutonde rwacu Imana yacu. Turebe Imana yacu abarenze bagomba, turebe Imana yacu amashimwe tuyakora, turebe Imana yacu uwo yateguye n'umuvugisha muri icyo gitondo. Imana imukoresha ibyasabye kugira ngo ishengero rifashwe mu buryo bw'ubwenge.
twereke Imana yacu igihugu cyacu cy'ubuntu, intara zose z'ubuntu, n'uwatowe n'umurongozi w'igihugu, n'inzego zose bafashanya kugira igihugu cyacu. Bwana ajitukuze katika Burundi. Imana yerekanye igihugu cyacu. Atakapobariki Burundi. Imana yaheza igihugu cyacu. Abariki nchi jirani. Isekuweza kuja atakapobariki nchi jirani. Imana ibariki igihugu cyacu. Abariki Afrika. Imana yaheza igihugu cyacu. Atakapobariki Afrika. Amani abariki Ulaya. Yaheza igihugu Ulaya. Amerika na Oceania. Na Amerika na Oceania. Amani ya Bwana itawale. Shida za waamini kwamba sikubali asubuhi ya leo. Kila aliyekuja na shida tofauti, haizuru ni shida ya msitu na mabaya. Tunataka kuwa tukiomba Bwana atakwenda kutushinda. Wale kufika nguvu bibi harusi ambao patikana katika ulimwengu wa shida, kuvuka ulimwengu wa matatizo, wale kufika nguvu bibi harusi, maana katika ulimwengu ambao tunaishi bado jaribu ni nyingi, suluhisho ni Kristo. Kwa nguvu katika zamani nguvu, wanafike nguvu bibi harusi, hata si watakuja kuchukua kanisa. Nyawa wacha tuite mtu mmoja ambaye kutukilisha tukapokuwa tukiomba, atakapokuwa kiomba nasi tutamfuata kiimani. Wacha tumuite mama Badeta Mkamili, mke wa Alexi, ambaye ni mwimbaji katika korali wenyewe, akaribia baadaye kutukilisha mbele za Bwana. Kama yupo leo, wacha tumuite baadaye, akaribia Alexi. Alexi tata kusema hizo ni sana kabisa sana kwa tunakushiriki tunakuimbaje amasambuliza kaya bila tatizo ni msingo mbele haya hati yese kuna kushiriki kwa lazima tunaimba vizuri na kueleza tunakuzunguka na tunakusanga nani tunakushiriki tunakushiriki na kutusuluhisha tunakushiriki na tunaanza tulivyo tunakushiriki nani kushiriki vyao tunakushiriki nani kukuonyesha kimazi roho kishua ndio kuimiza uragorotse nao sana ituko na mwana ngayuza biratangaza ubwenge bwacu tunakushiriki nani tunakushiriki tukanyisha leo hili hata Mungu mnani ya Mungu ndetse burani kwa ushuru tunakushimia mwana kutole kwao tunakushimia mwana twitwarize kutakuwa watu bose twitwarize tunakushimia kwa kimito kimazi tunakushimia mwana kusimele yao mwana kusimele yawe uwo mwana umutima wiwe wamuzanye tunatokwaza n'imitima ikiye kwazanye imitima yifuza kurwana nawe ikintu kibanza aho bose yavuga ku musozi akubita ubwiza bwawe none ntacyo bwawe twamaze kuza tuze imitima yacu tuje kugenduka kubyo wadukoreye tuje kugenduka kucuri tuje kugenduka kubw'ibikorwa bidasanzwe tukorera ku musaraba mwami mwiza warakoze kuko ibintu byose turiko turabaho kuko kino kibanza turiko turabaho ibyo bidasanzwe cyagariwe ku musaraba turagushimiye Imana turagukengurukiye turiko kino kibanza byawe cy'ijuru turiko tukwereka kandi cyakuzanye turashaka mwami
porogaramu yamaze gutangura. Turifuza ubuzima buzananye iwawe, turifuza kumva rya jwi ryawe, turifuza kumva ya majwi y'abamarayika atubwira Mwami ibihumuriza imitima yacu, ibirebesha imitima yacu. Turazi hariho Mwami iduhagaritse imitima, hariho isi iduhagaritse imitima, ariko Mwami hano hantu turazi ko bose duhuze. Mwami yarahumurizwa, natwe Mwami muri kino gihe cyacu turifuza guhumurizwa, ariko tubone bitagenda neza. Ariko Mwami uhagarariye kumwe natwe, uhagarariye kumwe natwe n'ishengero, twese turashobora guhumurizwa. Izina rya Yesu Kristo turakugereza Mwami, utugirire neza, utabare kino gihugu watubereyemo. Reka Mwami ari impamvu tutavukiye muri iki gihugu, ari impamvu tutavukiye ahandi, waduhaye ko muri kino gihugu. Izina rya Yesu Kristo Mwami wavuze ngo abayobozi bawe n'igihugu kizobibona. Izina rya Yesu Kristo natwe turavuye amajambo y'umunezero kuri kino gihugu watubereyemo. Izina rya Yesu Kristo waratugirira neza. Igihugu kirimore ubwacu, igihugu kirimore Mwami kurutonde rwawe, igihugu amaprovensi, amagatiye, imitumba zose z'igihugu n'urayizi n'ibimore urutonde rwawe n'imbabazi zawe. Izina rya Yesu Kristo basengera n'abayobozi barongoye cyane cyane kino gihugu, ubandanye bagira neza babe urutonde rwawe. Ubuzima icyo yagenda neza. Turasengera abayobozi n'izina rya Yesu Kristo ubagire neza, ubahe kuyoborana mu bushobozi bwawe. Izina rya Yesu Kristo urutonde rwawe rubandanye rugaragara. Ntitwibage gusengera ishingiro ryacu. Izina rya Yesu Kristo waradukunze urukundo rudasanzwe, waradukunze guhurira hamwe n'ishengero, turisengeye n'ishengero, turisengeye hamwe n'ubuyobozi n'abayobozi b'ishengero. Izina rya Yesu Kristo rubahezagiye, rubagire neza, rubahe amajambo y'ubuzima bw'ishengero, rubahe ubundi bushobozi budasanzwe n'ubuyobozi bubahezagira neza urutonde rwawe. Turagushimiye kuba tugaragajeho, turazi kandi ko dukoresheje ubusabusa, turazi kandi amajambo ari inyuma, hariho abakozi bateguye kuno munsi, hariho indirimbo zigiye kuririmba kuno munsi. Izina rya Yesu Kristo nibuka kugeza aho Shabasi bahaguruka baririmba, ubushobozi bukamanuka, abarwayi bagakira. None natwe tugenda turifuza ku ishengero ryawe, turifuza ku mitima yawe, turifuza kukubona, turifuza kukumva ijambo ryawe mu ndirimbo z'ubuhamya bw'Imana neza. Turakoze ko watwumvise, turakoze ko byose wakumvise, turakoze ko n'igihugu wakumvise mu masengesho. Ntabwo wese igihugu cyacu, wese n'ibindi bihugu byose bibaye, uretse isi nzima wigirire neza, tutabare umutekano uzane wawe. Ibihugu biri mu ntambara ntitwibuka gusengera kuko nawe ni abandi bawe. Ugirire neza umutekano wawe ijuru ntaragaragara Mwami Imana ku isi yose. Cyane cyane twasaba imitima yacu muri izo nkora barayitugirira neza ubushobozi bwawe n'icyubahiro byose baragaragaza mu byawe n'ibibesha izina ry'umukiza wa Yesu. Ayo maboko y'imatobo kwa Yesu Haleluya. Pamoja na kuwachunga ndugu zetu ambao wanaingia, inaamini kwamba Bwana ametusamehe, na inaamini tena kwamba Bwana ametujibu mahitaji yetu. Naweza kuchangia tena maombi. Haleluya. Mungu wakati mzuri katika kuwakaribisha ndugu na rafiki. Hospitali wao ni ndugu kuendelea leo. Au anaweza simulia kwa sana au anaweza kushika
Asante sana. Naweza kusimama mahali popote. Naweza kusimama mahali popote. Bwana nitukimbia na sisi. Tunasema kwa mbele kwa utumishi au habari zao kuzifunga baada. Lakini hii ambayo tuko hapa tunafanya vizuri kuja wazeza kutulinda baraka kwa kutumelezi hali kishakana ya tusipokee pamoja. Tunaweza kumchangia Bwana tunawakaribisha walimashi jinsi watakavyozoea kupambana Akapofanya hivyo inaonekana kuwa watiifu karibisha kwa makofi.
Carinha,